Mwiriwe neza mwese bakunzi bacu aho muherereye mwese tubifuje ibihe byiza, aho muri hatandukanye tubasuhuje abakuru n'abatoya, abari impande zose z'isi bumva ururimi tuvuga, ndetse ku myaruko dusuhuje n'amadubu n'intare, abari mu minembwe muri Noro ndetse n'ahandi bari mu buryo bw'ibitekerezo. Tubahaye ikaze muri kino kiganiro, ni ikiganiro ca maana cyangwa se ciza. Ndaza gusaba abantu gukurikirana kino kiganiro mu gisozi, mumpe ibitekerezo kandi muvuge uko muzumva. Turabasuhuje mwese. Amakuru yiriwe mu karere ka Minembwe ni uko ntakomeje kuba ituze, nubwo umwuka wenda w'intambara ukomeje kumvikana cyangwa se kuba woba, hari umwuka kuvuga ngo Minembwe ngo yoterwa, ngo aduyi ngo yaciye aha n'aha n'aha, birahari ariko ico ni ikintu gisanzwe. Amadubu n'intare bari mu kazi kabo, bakomeje gukora akazi kabo kandi keza, kandi kazogira ico kamarira ubwoko ndetse n'umukongomani wese. Hanyuma reka nsaba batarakora subscribe muyikore, muyikande, tuzatubana namwe mu makuru ya buri munsi. Uyu munsi turi tariki 9 z'ukwezi kwa munane 2026. Ku munsi w'ejo mu Minembwe cano yitwa mu murenge 5/5 yakoze igitaramo, twita igitaramo, harimo haravuga umugabo w'umubembe. Uyu mugabo w'umubembe ntabwo muzi, sivyo kuri yayivuze hariya. Nawe ufite uko umuzi, ariko je muzi kuri yayivuze, ntabwo nari muzi. Bintera kuba noza hano ngo tuganire, nje byanteye kwibaza byinshi, byanteye kwibaza no gutekereza, ndetse bimviramo n'agahinda kenshi, ndababara. Uriya mugabo w'umubembe ni umugabo uvuye kwa Yakutumba. Yakutumba ni umwe mu bamayimayi bamaze abanyamurenge n'ibintu byabo. Yakutumba ni umugabo uherutse kujana na Kongoro mu minsi iri imbere mu Bugobogo, ngo bagiye gushaka ngo amahoro. Ni umugabo w'umumayimayi bajana na Kongoro. Hanyuma uyu mugabo aragiye, aravuze ati jewe reka mbaye mpuruya ibyabaye. Aravuze ati jewe navuye, ati je mvuka Ifisi ariko ntuye Baraka. Hanyuma nabaye umumayimayi guhera 2004 abanyamurenge bari mu kaga, kandi Yakutumba yari mayimayi kandi wica abanyamurenge. Kiguhera 2004 tukazamuka tukaza tuje kubica mwebwe, abibwa abanyamurenge mu ruhame, tukaza tuje kubica. Nisha dukuraga nani Baraka, intego yacu no kuza kubica. Uyu mugabo antera agahinda, nababaye cyane. Reka maze mbabwirira ijambo rimwe. Tugize imyaka kiraje kwenera 10, turi mu ntambara yo gukorerwa jenoside, ndava guhera 2017 kugeza uyu munsi. Turimo twicwa, dusenyerwa, tunyagwa. Ntabwo ngiye kurogoya twirwaneho, muze kunyumva neza. Ntabwo ngiye kugaya
inesi za twirwano cyangwa se abatasi bayo irabafite kandi bakomeye kandi twemera, sibyo? Ariko uyu mugabo waje mu minembwe, wavuye barakaza mu minembwe, ngo ahunze mayimayi yabo, ese uyu mugabo ni muzima? Uyu mugabo ntabwo yoba ari inesi, ntabwo yoba ari umutasi. Yakutumbagiza igihe kingana n'umwaka urenga atabona minembwe, ayumva, ayirangiza, atayigeramo. Ubu nyine ntazi ukuntu gahunda yipanze. Ese uyu mumayimayi wavuye iriya, wabaye umusirikare 2004 kandi yaje kuva 2004 yica abanyamurenge, tuyoba ari intasi? Birashoboka kandi ni nabyo, kugira ngo agere muri minembwe yanyuze ahantu henshi, yacekinzwa kenshi na twirwaneho kenshi pe. Ariko umuntu azayemera kumira igisasu ngo giturikire abantu nawe kimuturikire. Hari umuntu uzo bitanga gupfa akica n'abandi. Uyu mugabo umucunge, ashobora kuba ari inesi. Ntabwo neretswe, nta nubwo mpamuye, nta nubwo ngiye kuba umugambanyi ngo sinshaka ubumwe, ndabushaka. Ariko nimba umuntu mu kanwa kiwe yatuye ko twazakwica abanyamurenge, uriya ari umujenosideri, uriya agomba guhitira mu gasho. Nta mpamvu zo kuja muri masi y'ababyeyi ngo ababaze imitima y'abantu. Ko je nabitekereje, je nabonaga nta mpamvu zo kuja mu ruhame rw'abanyamurenge, abagore n'abana n'abagabo babuze abana kandi bishwe na Yakutumba. Nuriya urumva ko yadeje ari mayimayi kandi yarishe. Nashaka baje kwiripotinga sava, ariko bagomba kuza bahitira mu gasho. Bariya ni abajenosideri, n'abicanyi. Muri ubu bintu havuga, ashize amanga, aravuga, ari mu ruhame rw'abantu. Kandi kubabarira si ukudahana. Nimba twebwe nk'abarwana cyangwa se twirwaniwe, nimba dufite gahunda yo kubabarira, kubabarira si ukudahana. Oyaye, umuntu nk'uriya agomba kuzatira mu gasho, agafungwa igihe, apana iminsi, igihe akabanza agafungwa. Ibi mpamvuga si uko wenda bari abayobozi batwirwaneho batabikoze, batabitekereje, oya, kandi kibaze kunyumva nabi. Ariko uriya mubembe yambabaje, je nababaye, namutegere ndababara. Of course yavuze ngo Imana yanyu izobashoboza kandi muzaba ku nziza. Nashaka abe ntazi, tuzoyigeraho. Kugera ku nziza bizoca muri uriya mubembe. Nashaka ndazi ngo atubwire ngo Imana izabikora, turabizi ko izobikora. Imana agasiba ababembe gusa. Ndazi kaza kuduhanurira ko bizokunda. Mwuka agira Imana mwe, abayobozi bacu, abantu nk'abariya badukomeretsa imitima, muze mubanza muyigize hirya. Izi shusho media za minembwe, abantu nk'abariya, uriya n'umwicanyi, kandi ahantu umwicanyi agomba kuja abayobozi ba AFC batwirwanaho barahateguye. Nyakubahwa wacu generali, abantu nk'abariya kuza mu maso yacu, karaba ngo Bwana sifiwe yiki, kaya tubwira ibipande ati guhera 2004 intego yacu kwari kuza kubica, kandi twarabishe, twayigezeho. Uyu mubembe ashobora kuba watumwe na bakongoro n'abandi ntavuze bakorana na bakongoro. Uyu mubembe yishobora kuba ari intasi. Uyu mubembe ashobora kuba watumwe n'utugara ndetse na Sebuja Gisigiti na Ndayishimiye. Uyu mubembe si igitangaza umuntu kuza kwirura mu camba hanyuma agakora amabara. Jewe namutegera ashobora kuba ari inetse, niko natekereje.
ashobora kuba ari intasi yaba Munigatama, ashobora kuba ari intasi yaba Kongoro. Nababwiye ngo mu bihugu by'abantu bakomeye azamira igisasu, ca gisasu kikamwica kikica n'abandi bantu. Uriya muntu yo kwemera agahaza barabizi, ahubwo baranabizi ko Abanyamulenge turi abantu b'impuhwe. Genda uvuye ko ese ubundi ni ukubera ko yabuze amahoro muri Mayimayi agahungira muri Twirwaneho? Kubera ko abura amahoro kuri hariya agahungira muri Twirwaneho? Yahungiye Kinshasa nimba yabuze amahoro. Twebwe dushaka abantu, dushaka ko abaturage baga yego yazi kwagaho yazi, ariko uriya kwaga kwiyo kuriye agomba kubanza kuja mu gasho agafungwa. Je nico mpandira bariya abaturage bariya bose guhera Ruvunge ukagera iriya imirimbo ukarenguka niyo za Gitumba ukarengera hirya mu makuru. Abaturage iyo bazi murabaganiriza mukabumvisa, abantu bakaba abaturage bisanzwe. Ariko umuntu wese wafashe imbunda ikwiye ideologique jeunesse kiracamurimo, kuko je nategera urugenzi rwiwe ntaho numvise yabanje kuja gufungwa cyangwa yabanje kuja kugira iminsi hafunga. Ahantu hose umva ko agiye aca mu maposition arazaruka mu Minembwe. Minembwe izakandagira nk'umuntu ufite passport, izabe nka cyagiye guca ijuru. Ka kundi utoja mu ijuru nta gakiza, bizabe nka kuriya Minembwe ntigapfe kuvogera umuntu wese wambaye ibishati. Hari uzaza ahetse inkuba, isi yacitse umugongo kubera Minembwe, isi ntigisinzira kubera Minembwe, isi yarahagaze kubera Minembwe, isi yabuze amahoro kubera Minembwe. Hanyuma umuntu wayakutumba nkuriya ukagira ngo yaje gusa, ni gusa. Uyu mugabo ntabwo jewe ikiganiro ngiye kugihagarikira hano, ariko uriya mugabo ntabwo aramushize amakenga. Uriya mugabo ntabwo umutima wanje wamwakiriye. Abajeunesse biripotinga ni benshi, ariko uriya habe n'umuriro mu maso n'indyarya, n'ibintu n'ukuntu ayavuga mu maso hiwe n'indyarya. Gisegeti ndayishimiye, bafite tout moyen possible, bafite uburyo bwose, bafite gushaka uburyo bwose buzashoboka, bafite gushaka inzira zose kugira ngo baye uburyo bokora amakosa, bokora amahano, kuko ayo bakoze ntabwo banyuzwe. Nimba bakubwira ko uyu munsi hazamutse ibintu birenga 5, 6 biba bishaka gutera Minembwe, nimba bakubwira ko uyu munsi FDLR zizamuka zija kurasa Minembwe, none se kumva bari batosheka? Uriya mugabo umurebe neza, je nabonye ko ashobora kuba ari neza, mu maso yiwe harengeshe. Ntabwo uriya mugabo ibintu ayavuga. So murakoze, nari cyari igitekerezo nari mfite. Uriya mugabo je yambabaje, ntabwo yanshimishije, ntabwo yanyuze habe na buke. Ni nka kuri ubu nyine Kongoro yozamuka aja mu Minembwe, yashaka avuga ngo naje kuripotinga Gisegeti ndamuhaze, iminsi yampeze n'ubundi ni kuyumwe yavuze ati Gisegeti azaduhenda. None guhera 2004 kugeza 2026 nuko yamenye ko babahenda, cyangwa nuko muri Mayimayi wabuze amahoro. Mayimayi wabuze aho kwirwa imyaka 10 n'imisago hafi 20 n'ibiri, niwe ukiyamenya ko twa tuzira ubusa. Wamubembewe apana. Kongoro ubu nyine yozamuka akaza, mu Minembwe akavuga ngo yaje kwiripotinga, twozumva twobanza tukamufunga, tukagifunga nk'umwaka kiri muri prison, twagihambira k'imyaka nk'itatu kwanza akabanza akanoga. N'uyu mubembe niko byari kugenda.
kuko urumva ko yari muri sikoti y'umuyobozi, sikoti yakutumba, yakutumba uzi inka yicaranye muri wa mutwe, mukabyaramo bo. Samahani nuko nari mbitekerejemo, wenda atanyumva neza mwihangane, ariko ntabwo uriya mugabo aje umutima wanje wanyuzwe nawe, ntabwo nigeze nyurwa n'uriya mugabo, ntabwo nanyuzwe nawe, kandi ntabwo nashize amakenga n'uriya mugabo. Mbifurije ibihe byiza.